hand clapping. Canu yn iaith defaith. Da. Bang. Dwi'n newid hwnna. Dirt, bend. Bend. O'n i yn mynd i cael... o'n i am cael... record yna, ond pa ffyn dyna, ie? Pa ffyn dyna? Iawn. Dalwch efo fi. Dwi'n meddwl o'n i'n joio hwn. Dipyn bach mwy. Dipyn bach. Mwy. Dwi'n meddwl i fi reid y compressor off ar gyfer hwn. Iawn. Dwi'n mynd i gannu chi fan. Mae'r gêm yma yn involfio platforming a mae'n involfio... Ta beth dwi'n dod booze gynta? Fe angen booze i hwn. Gyda'i first world problem fan hyn, dwi eisiau gweu, ond mae'n neud fi dwylo fi'n boeth. Ie, ddim ba. Alli di cwlio. Toed y bysau chdi. Pan ddim, sgynnych chdi fingerless gloves? Sgynnych chdi fingerless gloves dod bydden? Wel, so chi'n gallu fingerless gloves yn y freezer. Rhewyn nhw tan just cyn nhw stopio fatha bod yn frigid. A wedyn gwisgo hynny. Tan gweud. Alla i gweld dim, absolute dim downside o hyn. Double, mynd os wenach. Dwi'n cael dangos bwyd. Dwi wedi gael hyn blaen. Chin chin. Wel, ti roed i gweld rhywun sophisticated fatha fi yna. Mae o yn... Da ni yn 30 mil... Dwi hwn yn gwneud mes fan. Mae hwn yn 30 mil. That's a bitch. 30 mil. So... Allai... Gordons... Ie, Gordons... Dwi ddim yn yfed Aber Falls for personal reasons. A Brecon mid. Brecon's mid. So mate, let's have a look. Dwi'n mynd i chwarae hwn. Ond. X personal reasons. Spanish edge. Tesco gin.
Dwi wedi bod yn y distillery. A o'n i yn yfed lot o gin ar y pryd. Mae Aberffords weird though. O, allai nid. Ooh. Dwi'n gwybod beth yna. Bollocks. In the bollocks. O benai de, off top of hen de. Hendrix, iawn. Hendrix S-tier. So ddim Hendrix gin ydy'r best gin in the world. Dwi'n hyd o ddim wedi... Mae o'n. Sa ddim... Oce, ydy'r lluniau bach ma. Roku gin. Japanese gin. S-tier. Oh, Andy Warhol. Bombay Sapphire. God, ma God... O na, di Gordon's yn fyna, na di? Bombay Sapphire, A-tier. Dwi'n di yfed lot o'r hyn. Beefeater, beer. Reliable, B, mae Bombay yn fwy na B. Beefeater di B. Mae'r un efo Swan reit cool. F, oh my god, ydy, feint... Ti yn gin snob. Mae'r lluniau yma rhy fach, dwi'n mynd gweld hyn. Oh my god, beth di hwn? Wow! Sŵna? Made in Italy? What? Beth yw'r llun wellgo? Sbia? Buying that. Put that in my trolley. Gin. Tanqueray, good gin. Dwi'n gwybod am yr un yma. Tanqueray, good solid gin. Ia, hwnna. Oh my god, Hendrix, £25 Club Card price. Pa... O'n i'n meddwl fwy o ddewis yma. Brecon. Don't do a Brecon. Don't do a Brecon gin. Dwi'n se yn neis da. Un o ffrindiau fi... Plymouth neis. Hwna. Lidl gin. Hwna o Lidl. Hollol ffain. Hollol ffain. Idi ddim yn wrong efo hwn, de. Neu di ddim, de. Hwn yn... Good faithful. Good faithful. Ond, guaranteed.
Mae'n bod dim yn... Tonic, ar hyn o bryd dwi'n yfed Eden Bay. Dwi'n meddwl just tonic, di cael box gan ffrind. Dwi'n meddwl na just un little dio, ond ffain. Dwi yn tonic. Just Indian tonic, just... Yeah. I like my tonic like I like my Indian cuisine. Indian. Shit, I thought, yeah. Indian tonic. Dwi'n poenus on slimline. Whatever. Get in my drink. Lemonade, gyda shit all my gin. Tramps yna. Tramps a pobl sy'n byw yn housing estate sydd lemonade and gin, no? Yeah, Sipsmith. Good quality gin. Oh shit, dwi'n dangos sgrin o. Good quality gin. Hwna. Y ffaith mae rhywun yn lyfio rhywbeth ddim yn meddwl ti'n gorau neud o. Ti'n fel? Sgwyn mateb i beth ti'n newid sgwynnu fyna. Dwi wedi bod reit blwmp ac yn blaen ac onast barn fi efo gin a efo gin a lemonade. Na, no thank you. Pam, ie, pam sa'ch chi hynna? O, eisiau tweets, de. Ti'n dwi eisiau trio, ddo. Da i byn Caribbean. Pwy sydd wedi dod o draws hwn? Dwi'n gweld lluniau dyntu fe man. Mae hwnna yn very posh. Lle i chwarae hwnna? Dyntu ni wir rhannu hwn yn y chat. Infusing ingredients. Infuse a bottle of gin. Be di go-to chdi fe ma dydzi? Be ti'n whipio allan? Be ti'n whipio fewn yn dy gin chdi? Wyt ti'n pink peppercorn guy? Wyt ti'n lemongrass guy? Orange and lemon guy? Dol Baghdad yn taro fi fatha cardamom kind of woman. Lavender? Go-to di juniper, obviously, a rose petals. Don't sleep on the rose petals. Oh, yeah. Be ti'n siarad yma? Diwn. Anti-bac. Multi-purpose cleaning spray. Apple. Tesco brand. Oh, yeah. Dyn gwybod ti'n neud yzy. Dyn gwybod sut ti'n llnau. Mama, be ti di bita mama? Be di hwn? Be gys ti mama? Kebab? Kebab am half-eight, dydy? Kebab am half-eight? What's going on? What's going on? O'n i'n meddwl ni di colli arni. Sbia? Ydy hwnna'n eaten kebab ta? Ydy hwnna'n waiting to be eaten kebab? Bys gynnych chi fyna? Bins? Bys gynnych chi'n cwpwr? 5 pence bag, 10 pence bag cupboard chdi hwnna. Edrych chi dipyn o bags o fyna. Ooh, nice. Chicken shish, lamb shish. Yeah, oh, yeah. Dwi'n meddwl na microwave di hwnna. That's a microwave.
I've seen some microwaves in my day. And that's a microwave. Very good. So nah, okay. Very good. Hefyd tyr anti-bac na. Dwi'n prynu detol. Ydw i'n stupid yn y recession yma am prynu brand names I llnau stuff? Should I just go own brand? Anyway, lle o'n ni, fa ma. Siad o draws hwn yn ddiweddar. Guinness Punch. Great way to have a stout beer. Sbia? So, fydda i hwn un weekend. Very nice. Very nice. Iawn, digon am gin. Ie, mae mynadd. Dwi'n cymryd ti'n mynd wneud cocktails adra allu dod yn. Ti'n sbio hwn. Sbio dim yn anodd, chwaith, sbio. Mae hwnna yn Nigerian Guinness. Mae hwnna wahanol I... Mae hwn yn y World Food Section. Mae hwn yn y World Food Section. Dwi'n cael hwn reit aml. Very nice. Di hwn ddim yn Guinness. Nigerian Foreign Extra Guinness. Paid a cael Dublin Foreign Extra. Ti angen y Nigeria ar y top. Nice. Highly recommend fo. Mae o'n $3.50 botal, ond... Mynadd, ie. Na, talu po... Oh, na. Oh, no. I'm all about the cocktails. I'm all... White Russian. Thing arall. All about the cocktails. Iawn, digon am booze. Nôl